tayar ganjan lagi skidding mata. So guys, tabok oma exhaust khulgana. Exhaust khulgan pora phungna nyangno sound rock. Khulgu seprani gan ting kisa gini style ke. Luguri engo. Lusung kha. Guys, ini tabo exhaust khulgu pakya bike boga bayro tikhle pakya naji. Pura golong kharka. Mane oje obo yada. Tapan chane osugo je kongti master suga. ओसुगो जे खोलुक जागम के एकदम ठीक जागो आं पूरा एकदम ओवर लाउड बुया कोनो बुया एकदम परफेक्ट जागो ता है तो उसे खोलुक जाम बाबू थे पेरी का नौकरी छानी बकरी छान मा थे पावना ता नहीं तेसा साल गना ताव एन्जॉय खेगिना सो गंके ओ मादगाट खोलना बगा एलएम किति क्या मतलब बुरसा नहीं बला के किसे रील्स खाना खायनो खायमे खायमिया किसे बेरेगना नंगनो फनों मान बुजरते आं शूट खाय फनों मान ता मला आं मोबाइल बे शूट खाने किसे बेज आलुं जागो असुबिदा नं जागो सो गंके नाइट आं नोर 3 ब्लॉग गेंग दिन बो मानायखा unblock gue so tadi salah kan tahu start kan tuh nomor tikla aja ini kota harus tikla aja mia je salman kisah so itam sama sini bikin sini luar tuh kebago selma lagi ya start kan guys karena di nol korang rock bahing jang nadi bass rock headphone thui kata hari kisah long renang apa lo kayak apa kayak coba aja gue per bike so kana di bias bahai dong ala guys no bisa kana nila eko pora exhaust khulges tini seprak jini cha asa awan pora miu sangwang mane khulman wasi khulga do brake nosto ni saman dino khulpan loloi theba kata go aloi wheel no bang muthan pen khajak saima no bisa huini ni dong thok bai gari thokti khlai no ni sela huni si gari thokang ma dong daba मैं शिला होती रहती क्या डायरेक्ट डाइन नो मैंने पाई ना खासी नहीं सो नाजी इनके क्या बनी आरएस नहीं मैं तेल लाइट बाक्स तो हन तेल टीडी थे भाई तो दिवा इनके थे भाई तो मैं रोज़ार तेल टीडी थे भाई तो मैं रॉक नॉन हन यूज़ खाया इनके आनो फाली में नाम पाई नहीं नॉन आम में कांटेक्ट खाया मैंने शादी ता आम पाई नहीं नॉन हनी और तेल टीडी मसांगे तो खा सो उनका नाजी रिंग लाइट थे भाई तो होगा इनके ताबुं के प्रो फाइनल डिसीजन खा बस कांग मासो आंग ओ आरएस ओ BMW Max थे बनाई BMW Max वे आरसी है नियो जे फ्रंट मार्ट का जा फ्रंट सिम फ्रंट थे बनाई ता मतलब मो एक्सीडेंट करना सही में ना ये को मो प्रबाई बेजा बोले मो हाके बस मसंगे इनके थास का वो थे बनाई सिने आरसी ने BMW Max थे बनाई तो इनका प्रोटेक्शन लुक्स रोग इनहेंस गने ता रोखा स्टॉक बास नहीं आता हमने है नो ठीक बोंग स्टॉक ठीक नो रिंग लाइट को या प्रो थे बस ने किसे खाजना दे हेबा सो खाना साउंड ayo ko RPM bang tong tha purni ko tamdon orda na puro center da samia korang kana di aka kan ge motor ni yakha phano mane korang tori tong RPM mamage ki jaga ingriot so malgrana ambar phone kan lama tabo bere tangman do bere ma to balok ke video khaje ta lama ne na dia ang klo sa phang in sin ta khop dong helmet kore bike ka ase aram se na ye helmet thu chal ko ro so hera mane proper ekdom rasta ko ke khorang bike dong na ji saimaliya mobile lo capture dong ya to baro phai ba na ke gas ko phai dong ha jangan orang Tata ka limiter khori seberang mana entah main road yang kam pakai dah limiter khori macam orang pilih ke yang kamera main mesti fajar ni orang main pas ke yang orang tahu lama ni memang lama kam thang pun direct so guys tahu kisah ay thonya ek dua orang thonan ta limiter khori high speed ho dua orang lama wadi wadro apa bismillah kam kena khono thang mati engan ni so let's go bike lagi tu एक बार दियो आप लिमिटर फोन ना दो भाई पसक बेस फाइ जाऊंगा जी एकदम छेरा के गाइस ना जो आंगनो या खायो इसे जमा ना ना लामा सुदांगाते मोना या खायो इसे मानो ने माने स्पीडिंग ना हो या खेदा आक्ला स्पीडिंग माने
Oh ma, anda tanah musuh nggak gari cara malai. Baik tani no kan kiri mendra. Tanah musuh nggak. So lama sudah kau tanah musuh nggak kau ya tuh kiri. Lama sudah kau doan tabok. Ini kau sudah. Mau ya kayak, woi, ke bagian tap sih, wabo training kayak nih kan, tapi itu bah, kayak na. Rota kau, ini open ya tiba ini. Oh, pro mai open ya dah. Ya pro gear milir semak ke, quick shifter, hai nggak nih, mau sarnang siapa nih? Quick shifter, guys, new technique unlock. Nah, new technique unlock bahannya jo. Mau limiter ku pro gear sih di tap. Mana egong kasih difference sih itu dua rokong ke. Ekdom quick shifter hai mo, egong kasihnya. Ke kiri. So, tola. Guys, rasa na. Meskan kana yo. Oh, nengau kayak teman ini kamta. Duyang ke prasmo do, egong ke sisa kisah kerak mugiar. Duyang ke pras tap sih do. Hai pun ego panang na do. Oh, jepun te RPM limit kunye om ni ba eng pro ya pro timing milik kan ke share ke. Beran saat thang haji quick shifter thina je masalah mai matong. So guys, sama lagi kira. Flavor kena na wen thani taning bur lam kam lagi na inam la camera. So guys, flavor no na pra makhanar chinai mo no bar habla lam kam na lagi na heda risk na jar kore sujawa pura na phirne ga guys amago onjona amon no winner thokre jani do baige thokeng mas mo tamjang glizing itaka boile thokri ko mas filing go an mo ko mo jong haben thokeng mas tongo kada phunung na jakken tongo do haben no tamjan the sai malia aw ka tang nung jago phalna saka. So guys, I like gra lama sudah thang ma khai ka or sudah tong phera ya ini kisah ares nih tawa hi blog ni sinai da he de ba. lama सब sih lagi. Aro, yang matang channel. So guys, nah jo. Orang thon ni pura ego launch control seberang mani, catat segurisu. Kurang kamu orang tanggung tani ngon. Yoro, okolog ni tayar kerib lah, musuh ganja khair kangke. Yoro pura thon mani, catat segurisu ka pura. Video mana GoPro rock tongke helmet sedam ke, serang kamu aja. Lagi skidding itu saya mah, pura ekdom perfect launch aja ani. So guys, ini tirin bola langsung sini kita tabai kayaknya mana sini ares no. So, malah next video, bye. Yo tayar ganjan bagi skidding utah. So aku malah na, bye.